Idharia Weru Wikendi. Nkethinkatho na ntune mutegeri bwega nutubwa kuona kanya kugwatanira nao nikire Weru Wikendi thaa 3 mbitagwa Ntinyari Kinyua cyane jamaja tukubanganirite kirenzo cyeto tukubona arua. Akaribe gembe kuwa kure antu boragiro bathingatite ndithe na miri yawe etarito mwitu nonde mburi 77 gwatikene. Makanjura bakaraja kugaseneta Kathuri nwe patron wao no akibera ntukune ite kuraja ripoti ikare kerwe gitariri ora bakariwa. Justin Muturi kuigeka Newton Karish kirenkindano yo bunge bwagishigo kia Mbere North. Andiki bante togo kongwera ntuke utia dhibwa mbigurone. Piriti Richard no monaniro mathithio tukubona arwa na Newcambitan Ntinyari Kinyua. Abiashara bandithia ni boritwa kwithirwo bakimenyera ndiria bagwitithia na mbere biashara eje kenda batikagure kana bende nyomo cha wamba bobo umirite nyuma ya rori imwe kugwatikana iri na mburi 77 ikirikana kairei na kiretete kwendwa bobo bogekirwa kirore ni munene wa borithi Egembe North no Mark Bitok na kumana nonto bobo na ndi akariba Egembe Central na mono njia na Kirangondu ni bakumenere thirikari ni kiria bakuga ete kuthithia operation ya gukandana na mbaba baruga kuri miri kinya ya antu boragirwe na no iri mwitune kumatuku ya Aramisi bare kuragwa ni maitha bathingatite ndithia. Nicholas Chabari no ina report ija. Ni mpumete Rwanda ikonde tuku risasi re kolera antu bonde ko utore kutwitirie twende twarukire Rwanda mundeto na ng'ombe. Egembe North na Central turumia kwa ajili ya badist. Babu oibamwe barithi kuma antere echiandwanda achianjia wamwe na Akirangondu barabathurite ebonene nonto bakira bakuga ati gwamba bwandithia baruthikite ntugo ya Aramisi ugoro butigirite antu obaire eboragitwe na gongi omwarathitwe atigwa na ngurario no ende mwanka athaino bakithiruo ni bariuga miri ya antu baubaire etiagirwa kithakani onto babo bathuritie bonene amba kubaingi excite no onto bakwithirwa kinyangare borisi ongoro itanao irarathirwe nera matoka nerare mundu kamatameiti abairite kiome kithui twathigite bange na kenge ni mwali otio tutetiga antu kwe bale moi kweleka nye borisi ba eta batu Rwanda thai kithakene bale bamami mbwa thai bale inyuo ibale ibe sikulingana onku baba bona ngire baekera kira mundu kikolera kou ko toyoria nyamba bana nya saitie thirikari twete Uganda ka twete Tanzania loi ati nguma mako gwati kwa bwera Tanzania tero ya twete kuna interview to kana ntu abe to barathiri Rwanda tutamenya kitheba kuonekana tuterwa kitheba kuonekana no katukwiro iborite Rwanda ni akuru barasio masana gwisio kinya kurithia onto ng'ombe yu imuntu kweri kwirita thinene lakini bado nokoso kuthinene ndenda kuria batu Kenya ina tatukari ndenda kuria mwesimiwa Murkomen urothani weteke interior kare mero ningwe batu tweti operation kira isiruto itare onde itumba kubwithika North Rift Valley ni kwa bwithiro operation nene muno na wamba bobo athira ninge batu itwaringire kura ke thirikari yetu ya William Ruto no ntoba kwithirwa anto beto twe operation kithure kendiki arete ne kiuni tweta si operation ruare ebwitho ko ntere sieto cia Rwanda ru mwanka thaiga twitia ne kanyanga ro rutere butombo twira ng'ombe cieto ne thirikari yiye itare mwe twakira bakimenagiria thirikari wa mwana atongeria bakuma ntereno mono mubunge wa Egembe Central ndani ikele MP ndani kele tafadhali ke ufuatilia hivyo ng'ombe tono kitokeza sana tutakwenda siasa ng'ombe ne twenda siasa cia kuona okaria kuma thirikari nene kuma bakendeke kuma bao twena kwanja makamu wetu rais na chungumia na posi yake onda ito na inyene na mono asiathia muntu oro itomokea sana mero thai twena tukinyama kama rais na twena ke muntu wetu Murkomen be ana na asila isio kele nanda muthetera buru
ta ko nden ko ri ndi te nan ko ri nden tamburo mo non ton ta mromba ni gura ndombere na nan ko ruare da to ara gerengo ngombe cia tu cia ri ko ka kuiwa lakini umenya ruare ke le ko ya MP na loi batwe Gembe North na Central turumia kwa ajili ya badist akutumbikana kutuikamba kila wakati bakuia na nokabu na mpango kinyare urara mseme na ura uaibu trakuzana na rais actually tutamye bibu rete kuira ku batwi na turete at least boya na security boya na kintu kiko ta security boya kutuika at least kubitura kintu kya maana na tukathira tuinde ngekoro cietu itire mara wandra na babu ibukwelekana na Murkomen na boto mwera batu ibukona rais Ruto operation ya bwethro Rift Valley nene mwanga ngombe ti yawe mukuru ari batu twetia operation kokwetu itakuoneka why this sisi tulipiga kura si tuko naki si tuko naki operation hapa Mamumathiete na mbere na kuntere echalare kuri na mburi gwatikanite kamatetwe na lori. Mchungaji na mwizi walisikizana, walikuja kukomboa lori kutoka Mtwate, walichukua mbuzi yetu. Sisi tunafikiria mbuzi iko malishoni. Baadaye kama mwendo wa saa 8 ndio mbuzi amegunduliwa, mbuzi ni nusu na mchungaji amepotea. Mbuli icha kuijwa kuma antere echa kachulu Mtwate Egembe North ara kulingana na monini wa ospindi wa Egembe North toe Mark Bitok augite ibwega kinyanto baba kugura andethia bakaithiro baeritho batikagura ndethia acha gwamba. Tulipaweza kupata ripoti kutoka kwa assistant chief yetu katika soko la Lare. Ilikuwa na watu walikuwa wanasafirisha mfuko ambaye askari waliweza kuintercept na kuleta hiyo gari na wenye walikuwa wanasafirisha hiyo mfuko mpaka police station. Wakati waliambiwa, waliulizwa kuthibitisha mahali hiyo poma ilikuwa ama kuhalalisha hiyo ng'ombe ama mbuzi ilikuwa yao, hawakuweza. Sub chief huyu amenipigia simu ya kwamba iko mbuzi ameshikwa, mbuzi alama yote ni alama moja, ameshikwa iko Lare. Mnaweza jua mtu ambao ameibua mbuzi, na sisi nasema mbuzi ni yetu, ameibua, sisi tunakujia na mbuzi iko alama namna hii tunaeleza ile alama yanawekwa kwa mali. OCS anasema kujeni, tulikuja, tunakuja kuangalia mbuzi ni yetu. Mbuzi ilikuwa 77 ambaye ilikuwa imeibiwa na yote imekuwa recovered na iko kwa ndani ya hii gari iko nyuma yetu. Wananchi wasiweze kununua ile mfuko, hawajui mahali imetoka. Kuma Egembe North, Petan Class, Chabare. Makanjura ba Karaja Nandi nibendekithite seneta wa Meru Kathuri Murungi gutwika patron wao Kathuri nethirite ari mustarine jwa mbere kubatetera kenda gutigira atongeria baba Karaja nibakwamukira kiina gya kubetithia na mbere kumakira thirikari akeri seneta Kathuri augite riboti kaumira kimya twitite na bo bukabaikia kwina weru bwao wa kwamukira utethio barombete kinya kuwatambaru Rais Ruto akiuganwe ukomba kubatethia kwa mukirotethio bubu buria bakagita bethiritwe bagichwa Muthuri Muriuki na Ntetoija. Muthuri wa seneta wa Meru Kathuri Murungi athirimire na kansela bara bakuru bakuma kaunti ya Tharaka Nithi ibombete kumurikira njara na kumoithia patron wa Kenya ki kansela bara akuru nundu nethite mustari wa mbere kubatetera nikenda bomba kuona mbeca kuma ki thirikari nene tukumunenkera gitigia patron wa former councillors Kenya yonde na leo teka tukutua kumutumaga kana guturingateria mbeca iwa gituringateria akedwe speaker ende ena gite kingi kira kinene gya Kenya kaduria kagambo gukore akagambe speaker kansara kugambo ne rujin no kedwa kyaragia kwa umuntu nu ungiagaca next tama MCA kamethere mucingi mwambe alabu makinenderea leo tione twakirire ni twariganire kutie guntu twetagwa ni twari na macinani twikarata antu matana ruthana yate wana Kinya deputy president buratwe former councillor Tharaka Nithi na Kenya yonthe twamu propose bamwona iba mwitage patroni wa makansara kana biona atabukuga
ni nkuromba kansala cio ale onthe Kenya mzima gatwandikire omndene declaration twauga kathuri tukumunenkera giti kinene gia patron wetu wa Ward Councillors Forum nikenda umba kwinganaga jio ati kurua gwo wiu Senator Meru na ibwega nontu bagumba giti gia patron wa kurunga wa patron wa former councillors bonde ba Kenya kwibwega mono eyu ne onene na nkumitikiria na kinyari ndajukagia mbandeni ya former councillors ntaije bukethwa bwithuganagia mathuganiza jau andajukagia ngugiji nontu nani de senator tega de senator akiwa gwita ngwiche Meru ndi senator wa Republic gwitwa Kenya amna bubu aukagita gaka kira beterete ni kuthirikiria mantu awatho bora bukatikiria kansura baba bethe bakiria Speaker Kingi auga akunenkanira kamiti ithatu chikarende na minister wa treasury nikienda sheria minister kuwa ni etio ya kubure ya mbeca yumba kuthithwa itawa regulatory framework na mwanka na ande ntuira 60 ira kwikuthira mbwitire bimebiere itira so kiumegeki tukareta tukaiwa brief yara sheria wikinyite nikienda yumba niyo gutethia mbeca chenu chumba kuma ende thwa kiberati no manga bagwate mbaru mutongirio mugongo William Samoei Ruto nikenda bomba kona mugaujojwao ni kiranka buromba thaiji no ntu twina thirikari ya Kenya area president William Samoei Ruto kuma 2022 August mwaka 2027 August president no mwaka gwito William Samoei Ruto kinyambe ci tukuga cia councillors muntu uri ugachikira kirore ni William Samoei Ruto president so ilazima tugwatire thirikari ewe mbaru kabisa na tumugwatire president na deputy wawe Professor Kindiki bwiji mwana wetu aja nikenda bomba gutwitira nguge myaka ire na Marian akiberenya bakathama bageta kibara bakorega na thirikari utethira bubu batumba kubona kinyoka ndambi narua ja itokuwa na ndembe chenu gethwa chase in terms of millions or billions mbeche ukinyoka etake na kuanto gwanga twite kwanga kwao mbeche witiuma kire antu bara ikauma gikire thirikari ire kwatha narua so nikira nkabromba bwe former councillors ba Kenya mzima tugwatire ni thirikari ici ine concerns ira twina cio kinya bona kanyamuka gakunyinya thirikari no yo gitata no yongera nontu baliuga muntu orone na tamu imwe 200,000 urone na more than 3-4 times 600,000 nyako na kanyamuka gakunya nontu 200 bwe kunyinya myaka etano bitite nguge agakaringa njiga geta 400 no president William Ruto no wothi the recommendation yewe ya ku review allowance yenu bukwenda kulewa kana kinwa mgongo ali bukulekia nguge muthuri Murioki waru weekend mutujo kangangi Ora wari Minista Thirikari Kenya Kwanza Justin Muturi na Leni Kivuti wa kiama kia BAS ni bagwatanirite na gutejaniria mpatho ciao cia gisiasa kiri kampeni cia giti kia bunge gicone bunge kia Mbeere North Wairi baba nibetikanirite kugwatanira na kuigika MCA Newton Kariuki Rita Mwaniki no ina report ije Justin Muturi wa kiama kia DP na Leni Kivuti wa kiama kia Mbathi ni maigete kando migao yao ya giuteti na kurugama na mundu umwe niwe Newton Kariuki uria niwe MCA wa Momenje uria ukarugama giti kia mumbunge wa Mbeere Iguru thiini wa kithurano kinini giukite. Newton Kariuki akarugama na kiama kia DP shirwa wa shirwa mwenya wa mumbi mushio uyu uroruma as many as of that opinion say aye. Giturwa giki kiumanite na uria urai mumbunge wa Mbeere Iguru niwe Geoffrey Ruku kuvewa giti kia minister thiini wa thirikari nene thiini wa ruvonge rwa public service kanya karia kavetwe Justin Muturi vau kavereri. Leni Kivuti nwa urenda giti kia governor thiini wa kithurano giukite gia 2027 riu kuri na mwirigiriro munene ati Kariuki ni ugukorwo agiosa giti giki
Kiria kirarwirwa ni ateti engi ta speaker wa riu thiini wa mbunge ya kaunti ya Embu niwe Josiah Thiriku, MCA wa Evurori niwe Duncan Bwe, uria wari mumbunge wa mbere iguru vau Kavereri niwe Muriuki Njagagua, mari na Murwang'ina niwe Murage Njagagua. Mucemanio uyu urai na athuri makiria ya 500 aria maraukite gwikira kirore ngwataniro ino. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Bishop wa kanisa ya National Independent Church of Africa Ntereche Gembe na Isiolo Stephen Kalunyu norite achari Ntereche Gembe kurumira kithomo na gutigira ni bagwikiana ba skuru kienda kwamukira kithomo kiaria aria mwena atumiria bange bakanisa eje augite baba inge bana Ntereyu baritigana na kithomo na bakathungira kiri biashara ya mira untugite nibo kugwithia kithomo bonene. Kana kwewa ngugi cia miraka na miguka ni bumwe bure bwithiritwe bugicokia kithomo na nyuma ntereni isia igembe na nare kuongita Embu imera bibire magwa bubure ugebwa atongirie bakanisa cia National Independent Church of Africa bare batongiretwe ni Askofu Stephen Kalunyu mwirigo jojo Nyambene na Isiolo. Ana beto ende iba umareke kwendia kwa miraa na kwendia miguka baraba kwendia miguka Embu. Na nyamba kweba kwera meuka mero bakareta gemera meuka kareto gemera ana bachoke skuru para kada biashara chiaro ke chia mapema nonto ana batonya biashara chia mapema bachererwa batona njira kuthama bakurira miraene na migukene ria bakeo chia toka bende kuchoka skuru bethe bakurire bakire wita kuthoma ana miraene aendo betu inkuburomba irere iromba reka wikiana miraene no nto banda number 1 biratu ena byo thai miunda ne athirere na kinya mbera inkwenda kwera ne athirere biratu ena byo ne ana thai ana bo bena bo bare airo ikithomo na wale abaga airo ikithomo bakaga airo ithina kuendere ao baikia miraene chibu na sabchibu na DCC na CC tegera wone area yeku gethera niko ana iba weta migukene umenye orana ba weta migukene ibuonde area yeku ochokana nyumba babengi beto batueje thai nguya baitaba cukuru antu bata cukuru abainge parokangu ine mira na miguka ninkori achiari ninkori kanisa ninkori atongore bonda community bensure okaeta mwana kuma kotwa mira o cukuru ara under 18 au shona ngwene ya mira na ono kilene keu kabya gonya authority yoke ita no ntuthai kanentile aturi thai kila kitumba kutethia mwana no ntuthai no kubabe na kimira bo ngwa kaba kurira paruende gukura mirete na mbecha tukeria ngarenge gukinya thano bawo tu still mira etina mbecha kupa ile bone mira tesosi ya mbecha tofia na beto education to bone thai mira ni eteleka waste thai mira imbori kuria thai mira ke kuruma no thai etina market kinya kuonte kura tutuita imchrobe mabepte sobe miongo ile kuma ne komie kuma emunya kaba baba tu erambe ikenda kila kiomba kubuya buya kuwa na beto ndebera atire thome na nja ya kuona bukiona mira thai ni etekintu ovyo riri riti tare ambere ntetu isiana kwewe ibaruga bia mira na miguka kwarirwa atongirie bakanisa bariuga baria boranitie na rwimbo tibangi indi ni atongirie bathirikari bebongwa bario DCC masibo mabisa bakaunti na bangi kwithira batiwanagia kuthingatira nteto iji na thirikari muno Ministry of Education, parent associations, county education bonds na ofisi ya county ECDE na Belenji Polytechnics ya education pa make sure te mwana pabu the policies ile kwa ana bataita tu mirana baita kwa de meuka iba choke skuru para ba toringa ndei machibo na ward administrators no to iba baba tiko make sure ana ba skuru para baba tiko edra ba skuru okay the way on administrators para ba ndiki county government na chief na assistant chiefs na ACCs na DCCs areas cione baweta kwendia mirana kwendia miguka ria babati kwetha ba skuru na githomo iki othori na chibo na chabuchibo na ndio bau baba mamite no ntoni baba bwiri kwithwa bai na ngweu bakaura na bau na kinyana baba wa achiari
aciari bo kinya bo nabo bakawatwa nabo bakathibua nonto ibaremi kumenyera nabo. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Ejembe, County ya Meru. Tanambere kurumira nsoche tunchokerete nyuwe kagitagate kuraja na ntitonkoroke. Joy Millers, watengenezaji wa unga nambari 1 Raha Premium Kavagara. Tunakualika katika upanuzi wa kiwanda na mashine mpya ya kisasa ya ngano mnamo tarehe 6 Mei mjini Kutus. Mgeni wa heshima wa hafla hii akiwa mheshimiwa gavana wa Kirinyaga County Anne Waiguru, akisindikizwa na waziri wa viwanda mheshimiwa Lee Kinyanjui na wageni mashuhuri. Joy Millers, usiseme unga, sema raha. Kenyatta University Teaching and Referral Hospital bakwatanete na University of Manchester na National Institute for Health Research NIHR iboko gwatoge ni kiri screening yotheri ya murimo ja kansa ya mumero bakwatanete na thirikari ya kaunti ya Meru ni kwambiria tariki 22 mweri jojo mwanka tariki 9 cia mweri jo 5 mwaka jojo. Screening iti yotheri yegeta na mbere kiri cibitari cia level 3 na level 4 ni kwambiria thaijiri na nusu cia rukiri mwanka thaa 10 cia ngoro. Waigwa ntomeri iti no kuromba umenyithie onge tugwatanire na tudro na murimo jo kansa nonto bwante tonkurukiri ngathimo namba 1558 ira kuringa ni utheri kana utume email kire research@kutrrh.go.ke. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Go TV. This is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it. Gwetana mbere kurumira ntisoche twandiki bante to kuma Meru runguru wa gikundi Keimenti Press Club nibakungwirite ntuko ya uchiathi bwandiki nteto ntere cyankobo nare bandite kinyamite ndene kambe ya borithi yankobo akiaria kire gukungwanira na body CC Woimenti South Mary Mwangi augite ni kwithirite kuri no chore wa kwigate atika thirikari na andiki bante to kenda gwetithia na mbere thiguru na mwerekera jurajo agirite na tarite andiki bante to kwandikaga nteto cia umake nuto nibo metho ja mwingi no minister wa michetho ja Meru Elias Murega akiaria kagita kamambura jara kuriongirite gikundi kia Meru Press Club augite thirikari ya Meru kagwatamba andiki bante to negatigira ni kuritaniria na rwangiru runguge urakubatere mutwikare na report ije. Narwere ntuko ya urubo andiki bante to nthigurune nande andiki bante to Keimenti Press Club ne bedrite baki gwatana na body baki togia nkubu kenda gukungwira ntuko eje na ne bedrite kinya baki mbirwa ne DCC Woimenti South Mary Mwangi na mwerekeria munene wa kiama kia MCK Jackson Karanja na bedra baki andamite ya ontwere gituone geke. Tunawashukuru sana kwa sababu mmekuwa mkijumuisha ama mkihamasisha wananchi wetu kuhusu zile projects serikali inafanya, na pia mahali kuna shida na tashwishi na inataka improvement pande yetu kama serikali, just to make us accountable. Mmekuwa kipaumbele kupeana maoni ya wananchi mahali hawaridhiki na huduma. Jackson Kalanja kume MCK ya kereno ugite bando nthiguru ya Kenya itaandiki bante to uru ni untu mwaka jo kenyerari na mbegana rimwe 17 kuma kiri nthiguru igana rimwe 80 irete kuandiki bante to uru akiuga no kanamba eje itetie ni untu mwaka muthiru kenyerari na mbegana rimwe 8 speaks about the level of deterioration
of media freedom in our country. Andiki banteto na boni borito kuandika ganteto ile ikubatara na chete kerekete kuringana mawatho jamindia na nkoroki na roba gite gaira mutandao jwa kina ndijwa jo kumenyekana tayai jo kuthia mantu andiki banteto ne borito kujitegera na ritho ringe mutandao jo tekeja kubangaratania. We also request you to do your part. Accountable reporting. Members betu ba press AI ni gutetheria muno thai ke kuthithia fact checking na mandu ja maingi nya kuthauthia ngugi yetu, lakini thaira tugutumira AI ichi jakia makiandiki banda tukara turomba tumenyere muno na yeo itikeja kuthukia our credibility. Ngwataniro ya andiki banteto Baimenti Press Club na Borisi badugane kuonania ngwataniro njega gati kao kiri kuritaniria ngugi na bakiromba bisa bangi ba Borisi bagonto mwanya gutega mugwanano jwa Borisi babankubu kenda bakethera bakiritaniria ngwebo bwega bate gukirithana kana batekeja gutumirwo kurwana na bone a siasa. Polisi banko bona wanabari kaba watanrite kenda tu celebrate ntuko yetu ikethirwa polisi bo ibethirwa bathuki ntuko ya naru tutumba kuthwa twina bo. Tutaendelea kuwaunga mkono. Tunajua kwamba kuna journalists maybe mahali kwingine wamekuwa attacked during their duties. Let us not only just pick 3rd May as a day to commemorate press freedom, then on the rest of the days we are having journalists being harassed or even injured in the line of duty. Kungina kuwaziri wa mishedwa Jamiro Elias Murega na ariongerete Mero Press Club na arethirite akiaria na ugite thirikari ya Mero igate andiki banteto na bo akioria andiki ba banteto bakiendera rutere kinya ruri kubethire bagikara gati tukawak na media ikenda to enhance accountability na to enhance mantuzege transparency kiri thirikari na good governance. Kira keto baromba ibethiro bena be respect ethics ira batumaira cha media kana journalism ikenda bandika nteto bate kwendera rutere rwiko Muthiene Murega na ugete andiki banteto ne bethirite bagitethia mono maturene kiri gutegera na kumurika mathina jara jari nturene tangerekana ukorwa na murimo jwa nyimba ndwacha kemeshie mauja mapema na mathina jange nkabo. Sasa hizi tuena mantu wa cancer awareness, it's through the media as a tool yombo tutethairi nyabo menyeka na impact ire nayo kiri maisha yetu, the socio-economic impact ire murimo za cancer zwe nayo ibo tutethairi nyako promote mantu za gender, ibo tutethairi nyako bring out most of practices ire sheria za FGM mantu zege hari pregnancies. Ke reporter antitoshe wero weekendi reakwa rieto ni mutuge kare. Andiki banteto kauntini ya Tharaka Nithi ni bakungwirite ntuku ya uchiathi bo andiki banteto na njira ya kuriungira ya kurubara batharimi na tukenkendene hospitali ya Magutuni nyare kuruba bonanetie kugwirwa na gikeno kyao kumane na ndiongeje na bandiki ba banteto ne batari kurumira utea bakinandi muno artificial intelligence kenda gwikuria ngugeneje Mate Mugambi na reportije. Tariki 3 mweri wetano wakira mwankanio ntugo ya gukungwira wiyathi bwandiki bantheto ndeni ya nthiguru ngima muthenya we munthi andiki bantheto ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi barariongira tugenke kiri cibitari ya Magutuni tuga tulija kuriongere kurwa bena twana tunini tuye tubone na ntoto tunini ukona tubutethie na tu na kenda na bibukenera umenya andiki bantheto tanto bagwandika ndeto aki monde tugikongwera ntuko ya andiki manteto na muno tukiririkana mauntu ma mikandao kana mauntu maria matugutumirwa kere kuria mauntu ma wandiki wanteto tuga tuciana tutumone Magutuni wa mama turethira mwekuru mwe kuma mbari cia kare uroremetwe kuma cibitari nyuma ya kugia kana na aturaga cibitari ni eno kuma
Karoni kiutongoria bwa kiama gia kaunti ya Tharaka Nithi barainyiria utumiri bwa mitandao kana AI bwega kenda gutigira ba gukuria wandiki bwa ndeto. Kwa hivyo ombi langu kama mwandishi wa habari na kama chairperson wa klabu hii ya waandishi wa habari ni kwamba tujaribu kutumia artificial intelligence kwa njia ambayo inafaa, ili tusije kutumia kwa njia ambayo haifai, ili tuwe na uandishi wa habari ambao uko na nia nzuri na uko na nidhamu nzuri. Jambo ambalo limeweza kuja kutusaidia, lakini nihimize tu wenzangu ya kwamba tuweze kutumia artificial intelligence kutusaidia kuweza kufanya kazi zetu, lakini tusitumie kama tool ambayo itaweza kutufanyia kila kitu. Bainyiritie AI irio gokenda gukuria ndiki bandeto wende tiko bathiri nyankurukie bakiongagira ngwataniro ya ndiki bandeto kenda gukandana na marabarikanaga na mawirani. Fika mahali ambapo watu mmoja ama watu wawili wanaweza kutumia artificial intelligence kuandika gazeti mzima ama kurani media house mzima. Tunajua kwamba tutaitumia kwa njia ambayo inafaa, ili isije kufuta waandishi wa habari kuwapeleka nyumbani karibu wote, ama tusije tukapata kwamba kuna mtu mmoja ama wawili ambao wataanzisha media house yao, lakini wanatumia AI kuandika zile story, alafu tuna lose hata ile touch ya uandishi wa habari. La muhimu ni tuungane, tuweze kujipanga katika miungano ama vikundi ambavyo tunaweza jipa nguvu na tuweze kushikana, kama kutengeneza kama hizi press club association, ndio hata tupate nguvu wakati tunapatana na vita kutoka kwa sekta mbalimbali. Muthia ekurukanagia na watwana turia tukuthiite kuriungirwa kiri cibitari ni amagutuni baronania nkatho na nkinya gikeno nyume ya kuriungirwa na ndiki ba ndeto. Keukaga tukuka thank you muno buntu bwa kuja kwenu na tumucokeria ngatho muno buntu bwa guturirikana te bagira wana na turendete muno baethi ona mutheru ethe buntu ne twinukite, lakini nabo ikiche bawire ko buntu nibo barejeta kwija kanda tuambulu ndo gucokia ngatho muno buntu bwa thirikari na tukuga thank you muno buntu bwa buntu bumwe nabu na tukukena. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara, mbitagwa Martin Mugambi. Arwa kirimikire na mikarire no kumenyithwa gukonia wikiri bwa nguo muntu akithingataira mumbire jwawe jwa mwire. Mikire antukwe narua ni akumenya mwire jwaku we mwana mwari kana mwekuru ni juu mwikire jwaku. Kure mwire jombi bwekuru jori jo munene indi bwanthi jori jo munini. Mwire jojo bati wekagirwa marinda jajo circular na mwire jojo jutebujanagira na miguto buru. Rira wena mwire jajojo ethirwo gikagira nguo ira chire imbarie na kinya indaja. Kure mwire na juu jonge kibara kinenei amwe na kiu ende bwa mugongo gutinenei. Mwire jojo ijwekirwe nguo imbarie ja choflea kana chwa nguo kinya cho chie imbarie chie na mupanda kaunene nikenda mwire jwaku jonekana jwitenie jaku kwa proportional. Kwena mwire jonge jombi jore jo munene kunthe ende maguru ja chekei. Mwire jojo jukaro ekirwa muguto jokuinya bwa nthiguru. Rira wenda gwikira mwire jojo muguto, ekira muguto jura jo gwetwa palazzo kana hipster. Ukienda gwikira nguo ete ya miguto, ekira marinda ja maraja kurigeria kuonania maguru jaku ni ja macheke. Menya mwire jwaku wikire bwega.
James Munene Kiremaura wonanĩtie wĩru wa kũjukia gĩtĩ kĩa MC ward-inĩ Nyaki East kĩthurano twĩtĩte na ete kĩtharimo kĩrĩ mwaka ũmwe na rĩgĩtwa Marcella Nkina ũrĩa wĩthirĩte atwĩrwo kĩone nũntũ wa wathe wa kwaga kuona kĩrema na kĩrĩta mwaka ũrũjũ nyomba amwe na kũmwa into mwanya mwanya bya nyomba ĩngĩ nĩthithia rĩtigĩte atũri na gĩkeno araba mũcokerete nkatho nũntũ wa gũtuĩka kĩtharimo kĩrĩ mwaka ũrũjũ. Twĩjĩte aja gũkũnjĩra ka gũkũngwĩra kitendo gĩkĩthongi sana bathithĩtie tũrĩtana aja kanisa-inĩ thithĩra kĩao bejĩte aja kwa mwekũrũjũ wetu mũtũri Nkina baka munene aka nyomba ĩje bũkuona arita Nkina kũu amũreta gũkũ amũgũrĩra itĩ bibi bũkuona amũgũrĩra gĩtanda gĩkĩ Timothy na ukaria keja atiumbere kweja atoma shopping yeu baja kugeria kuthithiria mami ujo wetu untu bothongi ujo ibwega sana munene Murungu akutharime na jara jonze okorombete kuruguraira njira na nkuwa ndina nkatho nyingi muno nuntu bwa mutaraji wa MCA wetu James Munene na mutaraji wa senator wetu ya Wetimo nuntu bwa kuona kwina bata parete utethio bubo mwako ja jojo kiri mwakuru Marcella Nkina urawi mwakuru ntigwa na wenda disability egwe na bona kwina haja bachitanire na into biao na ngugi ciao na egitare yao nikenda bakomba kwijotethia nja iji nkuruki kinyabira bakwenda ingwitikia birio kiri batwe katikati ka thura na katikati ka Nyaki East ningwitikia Murungu abatharima njira ira berikirite cite kitharima wa nontu kimiru kiuga kaitunia ikunenkanĩria na njarere tharimi noyo irenenkanĩria uninde ugire mwakire kanyomba gako kuona aja ncoke mutumire gitanda giki kuona aja na mattress merengeti na shiti kametha kende inyomba gukaraja aigwa inywe na chiere ana bo kumba kuja gucoka bagacokia nkatho so bobo bwari untu bomo kuga 2027 mami ampe itharimo mpombe gwita kuromba kura na kuomba gutongeria antu betu banyaki East na inya antu banyaki East bentethagia gutongeria kenda tumba gwitithia gutongeria iguru. Sonye bienine na andi minister wa michezo aja county ne Miro Elias Murega ugete tayari nari na nkoro ya gukira bia wakirendu kembithi mono kiri michezo kenda kuingia bobo Murega ugete akagwatana na MCs ba Miro na weka michezo ndene ya ward chiao kenda gukira bia wabiandu kembithi baba Marion Karugi na ina report ija. Ya njira imwe ya ukiria wa bintu kimbithi muno kiri mubira yo mauru atongeria mwanya batongeretwo ni waziri wa michezo wa kaunti ya Miro Elias Murega ni baimberetie MC wa Igembe East Titus Murithi kianine kia Kaurene kiri tournament ya Kaba muri ogerie bonga shabiki wa kwa mpira final tukwarware nkatho nyingi sana onto jabo kwa twashangilia mpira ndona anto bena wendo mpira namba 2 ncokerie bunge Miro County Assembly nkatho ntopa support na wendo akiaria waziri Murega na wete bena mubango yo kubangania misetho iji kiri wandi cionthe na kinya bakabangira misetho ingi mwanya kuringana na kigina kira MCS batengera rwangirwa misetho na ngotika twana waziri to michezo wa team Murega namba 2 ka request waziri na team yetu beba runyaka anya at least kino stadium wachethere baonje kino ronto baba kwanja kiani karibu onge twezete tuweza na commitment yetu za thirikari ego support agenda young people na specifically mantu zegie michezo kwa mheshimiwa Jau oromberaza on behalf of mheshimiwa Jawe governor wetu ro ututongerete county his excellency Reverend Isaac Toithinkia mantu akieni guchethera stadium bangania batu tuerede kupost area antora ngran tournament yeye ni mbia chemu ko ya muntu na chora bao non mwasi ando noro ari kombere ndegere mbia ari aguruta lakini onwards tuna waziri omoro nkomianga bano ekuto atenga mbia cia county na giruta ngwe so ite mbia cia county
batu tukagita michetho eze every ward na ikyo na aro twina MCAs bezete gushuhudia ba different ward na tuga party na abo ikenda tumba kugita ire itawa Governors Cup na Governors Cup ni ire kethiro include tiga muchetho jwa magoro akika na football but tukonora tuga incorporate michetho wingi za dart, michetho za volleyball, michetho za rugby, athletics na michetho wingi depending na budget area tugakaranthe na waheshimiwa bombe tukurukiria department ya transport na roads tukawatana na waheshimiwa wetu bonde kopwethia iwanja bietu especially grading our fields kenda yinge misetho yetu yomba kuendelea ni bawete baeta na mbere ukirie wa bi kirindu kimbithe nonto nitethera cia baba inge batatonya ndawe ni cia mbogita kana kurira miang'one nge ya kinthiguru na tugoria lice vijana bena talanta teoma na kwitekia twena thirikari ye engaba na ututhikiria tokari kwa kweri kuinua vipawa bi kena to make sure at least ana baba tata kemanto on drug and substance abuse batata kemanto yale tininje pregnancy kenda na beto komboeta na mbere boya ana beto bakari barea bateta na ara kunywa bangi na kunywa drugs and other things baketha barea bari occupied na wipo to kwenda county yetu thirikari kenda yinge tumba wita na mbere thirikari Reverend Isaac Toithinke committed gokeria vipawa na aza mashinani na ndio mo barea bagaspia ede agenda unkuona kwina talent aza Kiengo kana aza Egembe East na wodi wingi tupangane pamoja tuweze kuendeleza michezo hapa gatuzi letu na Meru County. Nikiripotera weru weekend kumembe Bitawa Marion Karugi wa Kenywa. Muthenya ntano anjire ndi kwibwega nontuba kwana kanya kugwatana na unu tukubana rwa ithro na kagita gakega Mbitagwa Ntinyari Kenya Purity Richard no karimu